Nah, iya noh. Lu gua panggil kagak denger lu. Ayo temenin gua ngopi. Pet. Ayo. Pet. Ayo. Pet. Hah? Ah, itu dia masih ada. Oh, Pet, lu kemarin ngapa dah? Bisa kayak gitu? Gue juga nggak tahu tak. Soalnya gue pas kencing, badan gue geter-geter gitu. Makanya kalau di tempat orang tuh hati-hati numpang-numpang. Iya Lu kan sih. nggak tahu di situ ada penunggunya apa kagak. Tapi namanya juga kebelet. Pet, lu tahu gak yang nyembuhin lu siapa itu orangnya? Siapa emang? Aneh bener, Pet. Nih kan ya gini. Gue pas mau gendong lu tuh kemarin tuh, Pet. Gue mau bilang terima kasih nih gini. Udah nengok, kagak ada orangnya. Serius lu? Serius gua, Pet. Gua aja merinding kalau inget kejadian kemarin lu tuh. Yaudah yuk temenin gue nyari orangnya. Ngapain? Ya gue kan belum ngucapin terima kasih. Kagak lu aja sono. Ayo Kagak. cepetan. Ayo. Iseng gua. Ntar gue beliin kopi dah. Bener nih lu ya. Benar. Kopi. Iya. Udah, boleh dah kalau kopi. Yaudah yuk. Udah, tapi bener ya, beliin gua Iya. kopi. Awas lu kalau bohong. Ayo. Yuk. Aduh, gimana nih tak? Tapi gue nyampe. Kabar. Bentar. Lu sebenarnya tahu apa agak sih orangnya? Tahu, Pet, inget gua. Pokoknya yang rambutnya ubanan. Ah kalau gitu nenek-nenek juga ubanan. Balik aja yuk ah. Buset dah. Jauh-jauh gini ngajakin balik. Kopinya mana? Ya orang kagak ketemu ya kagak gue beliin kopinya. Suwe lu. Ayo, sekelok. Pet. Udah, Pet. Aduh, ampun, Pet. Iya. Pet. Aduh, ampun, Pet. Pet, ampun, Pet. Ya. Aduh, Pet, udah, Pet. Udah lo. Pet, udah, Pet. Ampun, Pet. Aduh, Pet. Udah, Pet. Ampun, Pet. Ampun, Pet. Pet. Bocah, ngapa lo? Nah, gue seneng nih bocah berantem nih. Terus, udah Pet, terus. Ya, cuma punya dua tangan. Itu orang Gua berantem tampol. ada di sini, Pet. Terus. Beneran. Iya. Nengok lu satu belakang, Pet. Terus, tampol. Terus. Ya, Aci berhenti lagi. Aduh. Ada Itu rambutnya selupisan. ubanan bang. Iya, itu dia yang nolongin lu kemarin. Tuh, sama tuh, rambutnya uban. Lu ngapa pada begelut begitu tadi berdua? Ini, Bang, temen gua nyariin ente. Nyariin gua. Saya mau berguru. Iya, lu ngapa lo? Yang bocah kemarin ini. Guru apaan? Nama kalau guru mah ya ke sekolahan toh. Bukan yang itu, yang gaib-gaib. Goib. Bang, saya punya saran. Gimana kalau abang buka praktek pengobatan? Wah, bener juga ini. Jadi bisnisan gua. Mumpung lagi kalau ngapa-ngapain. Cuan. Nah, boleh juga lo ide lo tong. Mantep kan? Iya, boleh. Ya udah, kalau lo berdua pengen belajar ya, ikutin gua dah rumah gua yuk. Ya, yuk. Yuk. Langsung tong. Ya. Mana sih, Bang? Ya elah, tenang aja lu gitu aja capek. Lama. Kagak nyampe dari tadi. Dikit lagi, udah ikutin gua aja yuk. Dan. Iya dah. Dikit aja. Nyampe lah.
tenang aja. Mana? Nih rumah gua. Oh ini. Nah, yaudah kita ke belakang dulu. Wih. Gua ajarin nanti. Oke? Ya, ya. Aduh, Mana bang? Aja. ini dia. Stop lo. Juga stop. Ini tempat yang bakal gua ajarin kepada gua. Asik. Aja lu. Tapi monyong-monyong, buset monyong-monyong. Ngomong-ngomong, nama lu siapa ini? Ya. Nggak kenal, belum kenal gua. Kopet bang. Kompet. Lalu? Jota. Siap. Ingat ya, gua ajarin sekarang nih mantranya ya. Ya bang. Ingetin. Ya. Ya. Kompet. Atau Jota dulu ya enaknya ya. Kayaknya enak lu tak? Nah iya bang. Ikutin gua nih ya. Ya. Serapat, serepet. Rapat, serepet. Nah, terus sautin dulu. Pet. Ya. Kulu, 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 kulu. Kuk. Buset, kagak denger. Kulu, 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 kulu. Kulu. Cakep. Nanti lu sautin lagi nih, tak? Apaan? Ayo semua pada mepet. Ayo semua pada mepet. Jawab lagi, Pet. Ayo. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Coba, ayo. Gua ngomong gituin. Yang belajar gue. Yang lihat aja dulu. Ayo pet. Yuk. Rapat, serepet. Cakep. Kuku lagi. Kulu, 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 kulu. Bener apa lu? Ya. Ayo nih, siapa? Ya. Rapat, serepet. Kulu. Ayo semua pada mepet. Ayo semua pada mepet. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kurang lancar lu. Ayo ulangin lagi. Ayo tak. Yang bener lu pet. Ya. Rapat, serepet. Kulu. Ada siapa itu si kopet? Ada siapa kopet? Ayo semua pada mepet. Kok jadi jelekin gua sih? Udah jangan berantem. Mau kagak nih belajar nih? Ya. Iya bang, iya bang. Cepetan, diulang. Rapat, serepet. Kulu. Ada siapa pada mepet? Jangan malu-malu. Bukan pada siapa mepet. Ayo semua pada mepet. Oh iya. Ulang pet, sekali lagi pet, sekali lagi Ayo pet. cepetan, mau belajar kagak ini? Iya bang, iya bang. Rapat, serepet. Kulu. Ayo semua pada mepet. Jangan malu-malu. Cakep lu berdua. Ya udah, tapi inget ya. Habis maghrib lo datang lagi ke sini. Siap Ya, bang. Soal aura-aura malam. Cakep itu. Gue pengen ngetes mental lu pada berdua. Siap. Kalau mantan lu malam lulus, lu gue angkat jadi anak gue. Anak buah gue maksudnya. Asisten lah kalau Oke. kerennya. Mau gak? Mau bang. Ya udah lu pada pulang dah. Ya. Tapi ingat, habis maghrib datang lu pada berdua ya. Ya. Kayak ustad, iya gak? Sombong. Ya. Ingat, habis Ya, maghrib, Bang. habis maghrib. Emang enak lu gua kerjain. Tapi lumayan juga nih jadi bisnis gua berdua ini. Ya, barangkali jadi asisten beneran ini. Mumpung masih nganggur gue. Kan gue gak bisa apa-apaan padahal. Goblok tuh bocah berdua. Tapi lumayan lah. Jadi bisnisan. Cakep. Jok dah, bocah berdua mana ini? Gue suruh balik lagi habis maghrib. Jam segini belum pada datang. Oh, jangan-jangan ngerjain gua nih bocah gua. Duh, sama ngerjain mah amsyong nih gue ini. Gagal gua ngerjain dia. Nah, gua tunggu mbak dah sambil betapa nih gua. Mudah-mudahan sih dia datang ini.
Bang, lu lagi ngapain? Akhirnya datang juga lu. Ya lu lihatnya gue lagi ngapain? Lagi duduk bang, kayaknya mah sambil napas ya. Lu tahu. Gak usah dibilangin. Lu ngomong-ngomong, inget lo siapa laga yang gue kasih mantra tadi? Oh iya bang, lupa. Ini begini nih kalau masih bocahnya makan obat cacing nih, udah gedenya lu pasti bloon, lu pasti lupaan lo. Namanya orang lupa bang. Udah, ini aja nih. Lu kasih mantra sekali lagi nih ya. Lu harus hafalin ini. Siap. Coba gue udah mata mantra tadi tuh. Ingatin ya. Yes, yang akur. Biar dapet nih. Ayo tak. Iya bang. Serapat repet. Sahabat repet. Kuluk. Ayo semua pada mepet. Ayo semua pada mepet. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Coba. Rapat repet. Kulu. Ayo semua pada mepet. Jangan malu-malu. Cakep tuh. Cuman inget ya, lu baca mantra berdua pakai merem. Tapi agak panjangan. Saut-sautan. Biar dapat. Siap. Moga-moga lulus nih malam ini lu. Gua tinggal ya. Oke? Siap. Udah. Merem ingat. Yo, mulai. Di belah mana? Udah sini aja. Rapat repet. Kulu. Ayo semua pada mepet. Jangan malu-malu. Rapat repet. Kulu. Ayo semua pada mepet. Jangan malu-malu. Rapat repet. Kulu. Ini pet. Jangan suruh Mbah baca. Pret. Lukula. Pada mepet. Lukula. Pret. Lukula. Pret. Likili. Udah selesai ya. Udah selesai. Cakep. Gua demen kayak begini nih. Cakep pokoknya. Udah kayak aspal lagi panas ya bang disiram begini. Udah cakep. Ikut gua sekarang di rumah yuk. Ganti. baju Dingin lu. bang. Iya, udah cepetan aja pulang. Ikut gua yuk. Yuk. Bang. Manja banget kamu berdua. Banget lagi. Dah, lu duduk berdua. Duduk. Diam lu ya. Pet, lu dingin nggak? Dingin banget nih. Belajar gini banget ya. Ya, kita mau berburu aja dingin banget sih, Pet. Dingin gua. Ada kisut. Iya, tangan pada kisut. Apa? Kedinginan? Iya bang. Ini nih. Mabuk kopet. Nih baju tak. Udah ganti baju dah. Tan. Ingat. Yang akur. Iya bang. Lu saat ini jangan manggil gua apa? Kiwi kuk. Asik ketawa. Kiwi kuk. Ya maaf. Kiwing. Kiwi kuk. Kiwiku maaf. Kiwikku. Udah gua anggap lulus lu hari ini.
Udah ya. Gua mau tidur dulu. Oke? Lu ngapain? Bikin gua. Tidur. Lu di rumah dulu ah, lu di balai. Mana? Sono. Di situ di bawah. Banget lu samarnya lu. Ya, Pulau Rida digoyang. Oke, takut ada orang. Lanjut deh, Pulau Rida digoyang. Asik. Repot kan kalau jalan nih. Mamanya pakai legging.